Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Bapak dimanapun berada, kita akan belajar Iqra ke-6 halaman pertama. Ada Bu Era di Surabaya. Silakan Bu Era dimulai. Ini membahas tentang nun mati atau tanwin ketemu waw, idgham bi gunnah. Dilebur, dimasukkan, disertai dengan dengung dan ditahan. Silakan. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Miwahid. Miwahid. Awalid. Awalidih. Habau wa nabata. Bukan habau. Habau. Habau wa nabata. Habau wa nabata. Sirajau wahhaja. Sirajau wahhaja. Jajarotau wahidah. Zai. Zajarata zai. Zajarata wahidah. Kemudian. Rahmatau wa ilma. Rahmatau wa ilma. Kemudian. Aduwau wa hajana. Aduwa wa hazana. Ya kelihatan, Pak. Iya, bagus. Bentar. Ini, kemudian silakan. Wa ilahu. Wa ilahukum ilahu Wa wahid. ilahukum. Wa Wa ilahukum ilahukum. ilahu wahid. Wa ilahukum ilahu wahid. Wa ilahukum ilahu wahid. Kemudian. Min waraihim muhit. Min waraihim muhit. Ahsanu asasau wariya. Ahsanu asasaw wariya. Kemudian. Kana pahisatau wa magta. Kana fahishatan wa maqta. Kemudian. Illa hamimau wa gosako. Bukan. Wah, gosa. Kok nyamber. Wa gosako ya. Illa hamimau wa gosako. Illa hamimau wa ghasaqa. Kemudian. Wal akhiratu khairu wa abqa. Wal akhiratu khairu wa abqa. Buhtanau wa ismam. Buhtanau. Nyamber. Kurang nyamber. Buhtanau wa ismam mubina. Buhtanau wa ismam mubina. Kemudian. Waliyu wala nasir. Min waliyyin wala nasir. Kemudian. Belajar sama siapa? Sama Bu Bu Rehan? Iya. Kapan?
kemarin tak ini hari libur. Oh, iya iya. Katanya kapan pulang Bu Rehan? Nggak tahu, Pak. Katanya dulu mau pulang hari apa tuh bulan 9 tapi nggak jadi. Oh, nggak jadi. Katanya mulu. Katanya. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan. Wa Wawa. walidi wa ma walada. Wawalidi wa ma walad. Nuhiyu wa adi Jangan. wa samud. Nuhiu. Jangan. Nuhiu. Nyamber. Nuhiu. Nuhiyu Ditahannya wa W-nya. Nuhiu. adi wa samud. Nuhiu wa adi wa samud. Bagus. Ya. Sab'atu wa saminuhum. Sab'atu wa thaminuhum. Kemudian. Hudahu wa busra lil mu'minin. Hudaw wa bushra lil mu'minin. Kemudian. Wa Farihu. fariqu bil hayatid dunya. Wa farihu. Wa farihu bil hayatid dunya. Wa farihu bil hayatid dunya. Kemudian. Sawabau wa khairum maradda. Thawaban wa khairum maradda. Bagus, banyak kemajuan nih. Ya, terus. Allati jama'a malau wa addadah. Alladzi jama'a malan wa 'addadah. Kemudian. Yahsabu anna malau ahladah. Yahsabu annama. Yahsabu anna malahu wa ahladah. Yahsabu annama lahu akhladah. Kemudian. Ta'atu wa qaulum ma'ruf. Ta'atu wa qaulum ma'ruf. Kemudian. Wa jannati wa uyun. Salah nunnya gunnah. Wa jannati wa uyun. Piunya jangan ditahan. Oh, wa jannati wa uyun. Gitu, agak cepat ya. Wajan nunnya ditasdid ada gunahnya ditahan. Nanya ada mad aslinya ditahan. Tiunya jangan itu Mbak Wanti dulu ya. Jangan jangan ditahan. Nih, dengerin. Wajan wa uyun. Wa uyun, coba lagi. Wa jannati wa uyun. Terburu-buru tapi wa jannati wa uyun. Wa jannati wa uyun. Kemudian Nasrata wa surura. Nasrata wa surura. Nasrata wa surura. Kemudian Fafakihata wa abba. wa abbah, ada hanya, hati-hati. Wa abba. Wa fakihata wa abba. Ya. Diulang melanjut, Pak. Dilanjut. Oh iya.
La baridi wala karim. Banyak janganlah bedidiu, jangan dijawain ya. La, baridiu wala karim. Coba lagi. Diulang. Ya. La baridi wala karim. Kemudian Bisamu miwahamim. Fisamumin wa hamim. Kemudian Miwaraihi azab. min waraihi azab. Maghfiratu wa ajrun azim. Maghfiratu wa ajrun azim. Tinggal diulang-ulang. Ini ikro susah ya Ibu, Masya Allah udah bisa. Nih, Alhamdulillah. saya kasih belum banyak-banyak karena memang ada beberapa yang belum pas. Nanti biar Ibu belajar lagi sama Bu Rehan ya. Ini, ya yang ini Bu. Wa annallah. Wa annaullaha qad Pendek hanya iya. pendek. Wa annaullaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. La wallaita minhum birara wa la mulita minhum ru'ba. Udah bagus, cuma agak buru-buru doang. Ya. Wallaita minhum firara wa la mulita minhum ru'ba. Kemudian Falanakussanna alaihim bi ilmi wa him ditahan, ihfaz safawi. Alaihim ditahan. Falanakussanna alaihim bil ilmi wa ma ulang lagi. Falanakussanna alaihim Falanakussanna alaihim bi ilmi wa ma kunna ghaibin. Nanya panjang. Wa ma kunna. Oh ya. Wa ma Falanakussanna alaihim bi ilmi wa ma kunna ghaibin. Falanaqassanna alaihim bi'ilmi wa ma kunna ghaibin. Hadza bayanul linnasi wa hudaw wa mau'izatul lil muttaqin. Pendek. Yang mana, Pak? Lagi. Ya. Hadza bayanul linnasi wa hudaw wa mau'izatul lil muttaqin. Bukan. Hada bayanul linnasi wa huda. Bagi dua aja. Wa hudau wa mau'izatul lil muttaqin. Bagi dua aja. Ya. Hadza bayanul linnasi wa huda. Bukan. Linnya nyamber, ditahan dan guna. Oh iya. Hadza bayanul linnasi. Ditahan ya, nyamber ya. Kayak orang lagi marah nih. Bukan marah ya, memang harus kena nih.
Kemarin ibu-ibu pada takut Iqra 5, Iqra 6 karena ya begini memang gampang-gampang susah ya. Ayo. Hada bayanul linnasi wa huda. C-nya pendek. Linnasi. Linnasi wa huda. Linnasi. Linnasi Terus? wa huda. Wahudau. Dari mana Pak? Wahudau. Wahudau. Wahudau wa mau'izatul lil muttaqin. Ya, dianggap ini nanti Ibu latihan lagi sama Bu Rehan ya selembar ini. Terus ya, sampai bawah aja nanti ini diulang lagi. Kayak di sini belum kena. Walaqad. Tapi Ibu udah lumayan, tinggal melatih sebentar lagi. Cepat. Ya, walaqad. Walaqad ja'alna fis sama'i burujaw wa zayyanaha lin-nadirin. وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ. Kemudian Inna wa'dallahi haqqu wa la yastaqifannakalladzina la yuqinun. Belum bagus. Nah ya, dengernya nanti ya Ibu. Inna wa'dallahi haqqu wa la yastaqifannakal wala yastakhifannakal ladina la yuqinun. Coba dari wala nih. Wala dibagi dua mana Pak? Wala yastakhifan. Wala yastakhifannakal ladina la yuqinun. Tuh bisa ya. Tapi nanti diulang-ulang lagi biar mantap. Walahum fiha aswajum mutahharatu. Bukan. Bukan. Itu ada tandi tasdid. Walahum fiha aswajum mutahharatu. Bukan. Dengerin, Bu. Nih kurang nyambar. Walahum fiha azwajum, ditahan idgham bigunnah. Azwajum mutahharatu, idgham bigunnah. Mutahharatu wa hum fiha khalidun. Ayo kurang nyambernya yuk. Kalau dibagi dua berhentinya di mana Pak? Kalau dibagi dua bisa berhenti di mutahharah bisa. Iya. Bisa di wahum fiha. Ayo mana pilih Ibu. Mutahharah bisa. Azwajum mutahharah. Nanti Ibu ulang lagi dari azwajum mutahharatu wa hum fiha khalidun. Ya. Walahum fiha azwajum mutahharah. Mutahharah. Bukan nggak jadi panjang. Mutahharah. Mutahharah tuh. Terus mutahharatu wa hum fiha Rohnya pendek. khalidun. Rohnya pendek. Mutahharatu. Oh iya. Mutahharatu wa hum fiha khalidun. Jangan ditekan. Bu, mutahharatu wa hum. Mutahharatu wa hum. Ayo. Mutahharatu wa hum fiha khalidun. Tuh ditahan, jadi digunakan. Mutahharatu wa hum fiha khalidun. Ayo. Mutahharatu wa hum fiha khalidun. Tuh udah lumayan. Tapi selembar ini nanti latih lagi ya. Nanti sama saya diulang lagi dari atas. Terus ittabi'u. Ya. Udah bagus sih. Tinggal ulang-ulang aja. Man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Bagus tuh ini mah ya.
Ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Karena ini Yasin, Ibu sering baca Yasin. Ibu bisa ya. Padahal susah. Tapi Ibu bisa, ini tasnya berapa? 1, 2, 3, 4. Tapi Ibu bisa karena sering. Tolong Ibu ulang lagi dari halaman 5 ini ya. Ibu udah jauh, udah banyak kemajuannya, Masya Allah ya. Dibandingkan dulu sering belepotan, sekarang udah bagus. Cuma ditasi-tasinya nanti dilatih ya Bu ya. Latih dulu. Bila perlu dari halaman 3 tadi ya, dari pertama ya. Ibu terus ulang. Tapi nanti sama saya belajar ini diulang lagi nih. Karena di sini banyak tasjidnya nih Bu. Kalau Ibu sudah pinter tasjidnya nyungsep, waduh, repot nanti. Jadi ibaratnya nilainya mau 100 karena tasjidnya kurang jadi nggak sempurna. Jadi nilainya jadi jelek ya Bu ya. Terima kasih Bu Era di Surabaya ya. Alhamdulillah sudah banyak kemajuan. Terus belajar lagi sama Bu Rehan ya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.